Ngicela uhlelo ezikabhoqo oil studio. Uyabona njengamanje la eceleni kwami bathi ukhangelani oyingcwele. Khehle dala. Dondolozela. Cool. Nkosiyami ngiyabingelelayo ukhangela lwengcwele ekhaya namandla. Ngibingelela sizwe sonke nabalaleli. Ukhangelani oyingcwele ukhangelana namandla. Yikhehle likwazi ukuthinta izinto zibe namandla, ikwazi ukutshala amandla empilweni zabantu. Kakhulu umuntu omdala ikhehle limisele nje ngokusiza abantu ngokuyimisela ukuthi abantu abafuna usizo bakhona ukuthi usizo kunathi nabafuna ukusizwa yini but uma alifuna usizo hayi uthi uyeza nje ubabhoreki uthi ufuna usizo ngempela ngimisela ukumsiza ngishalo ke umkhulu ugxilephi ulapha ngamanzi ulapha ngomuthi isiwasho ikuphi la ngathi gxile khona kakhulu kahle lento le bayibiza bathi i15 gig kahle ilayisha konke khona insebenzo zamanzi khona zeziwasho khona zemithi kodwa la ngigcile khona nje yiyo lento le enamandla engithembile nje ngisho iqiniso lento engacapeziko kodwa umuntu umqala mhlambe ebhaveni zikhona izinto eziqala ebhaveni zikhona izinto esiqala sihlole kuzo kodwa khona umuntu osothi yena sekakhathele akasafuni ibhavu akasafuni ukuhlola uyayazi inkinga bayayibamba inkinga but isolution ngifuna mina ukuchazela umbuke lapha ekhaya ukuthi ukuxela ushone phansi masikhuluma ngogxapheziko khuluma ngobani lapha basikhuluma ngogxapheziko sikhuluma ngento enamandla kakhulu esingakwazi nokuyichaza ukuthi yini mana mkhulu lento iyisilwane lento iyibhodlela lento ingcweba ngiyicaba iuhlanga gxapheziko ndoda ungubani ugxapheziko akusiyinhlanga akusile ibhodlela kuyinto ephilayo esisebenzisayo la ekhaya kuyinto ephilayo esisebenzisayo la ekhaya ngiyaphakela siyaphakela ugxapheziko uyahla ugxapheziko udlanga ugxapheziko cha indoda nje iphuza ubisi leya iphuza ubisi ifaka ugoloko kuphela siyakwazi futhi ukuthi mase siyakhile into siyakhe ngalendlela sokuyifuna ngakhona khona ukuthi mina ngiyayisaba but ngiyafuna umoya wakho ube khona hayi kubona yona siyakwazi ukuyakha futhi ngifuna imanga ezogila ugxapheziko ugxapheziko uzongilekelela kanganani empilweni yami mkhulu uzokulekelela ngendlela yesimanga ngisho mina ithenda selisayiniwe phansi kuthi uyithenda sekuthathiwe selabana kodwa wena uma ungaya lapho uthi wena ithenda uyalifuna ngempela ugxapheziko kuyakulekelela kuyachintsha kuchitheka ukudla kuphekiwe kuchintsha ukudla because sokufike wena kufike le ndoda izosebenza ayikho into yakhe engayenzi lo muntu umthuma wena lento oyifunayo wena yonke into ofuna umthuma yoneza yona hayi sikhuluma ngento enamandla kakhulu kusho ukuthi mangabe ngifuna ukuyongena emayini nginama truck ugxapheziko indoda engafiki ngicabile isikhundla ngivulele inyama indoda engafiki kulekelele kakhulu indoda engafiki ivule zonke izinto lapho indoda engathi uma uthi wena ngifuna ukwenza into enje ivele ibe njalo ngisho mina unebandla uthi ufuna ibandla lakho ligcwale manginesonto uma unesonto ligcwale ubonakala ukuthi le ndoda is a man of God isukuphethwe lento le benginikele abazalwane bengakhele indlu bengithengele izimoto akunikelele ngezimoto bakunikelele ngomuzi ibonakala nje ukuthi lento iyaphila ibonakala ukuthi lapho futhi lingadabuki lingapheli ibandla kuchubeke kube nama-branch nayo yonke sosikwakhe ngalento gxapheziko sakhela abantu abanama-tavern bayophuza lapha asuke umuntu ekudeni athi ngifuna ngedlule Starton ngiphuze lapha la tavern besandlula ungathi utshwala bukho la hlala khona asuka athi ngifuna lethi kohlala khona iyabadonsa lento iyababiza lento mkhulu into enamandla kakhulu into ejulile ngixoxa nje ukuthi nawe uthi nawe uyancenga ukuthi asixoxe kodwa into ejule kakhulu umuntu angayithola mase efika esigodlweni ukuthi kahle ngokujulile masishona phansi kwenzakala uma sekafika esigodlweni uyakwazi ukuthi akuthole leso uyakwazi ukuthi nengxoxo yonke sixoxe nomuntu asimnikeze umuntu into singayixoxanga naye Khehla ngifuna sibuke umuntu ohleli lapha ekhaya othi mina uGxapheziko ngiyamsaba ngathi indoda enkulu futhi enamandla ezokuthusa ukhona ni othe ukwehla omncanyana kunoGxapheziko ongathi hayi mhlawumbe ungaqala la bosafuna ukubona sinamafutha kaGxapheziko asiza abantu abangaqualify ukufinyelela uGxapheziko nabamsabayo
abasize kakhulu amafutha lawa lamafutha lawa amafutha siwakhipha Gcabhezi kaphila lamafutha simsenga amafutha aphila ndena khipha lawo mafutha anesikhathi sokuphela sokuthi angasaphumi amafutha yena umuntu osekehlile emzimbeni sekakhathele bese asisabanikeza abantu obusuka sekakhathele Gcabhezi but if Gcabhezi enona semphakela kahle semphatha kahle senze zonke izinto ayishoyo hayi uyawathola amafutha uyawathola lamafutha ayakulekelela lamafutha lawo acisha afana ayenza the same thing ayenziwa amafutha ke Sandawana enza the same le Sandawana siwenza lawo mafutha ayawenza lamafutha manje uma siwasenga avele bese ayacina lamafutha akusumafutha owathola uthi uma wathela azothi asiwaqinile ashwanqile ila mafutha Gcabhezi obakhishwa kuye ashisa aphila then bese uyanikezwa lamafutha but ayashwa sometimes wabamba ayashwa agile imanga lamafutha ngabe ngiwafaka esigcobeni into yami yokugcoba mangigcobo ngigeza umzimba ngabe ngigeza ngawo ngathela emanzini asebenza kanjani hayi mntanakhe lapha asamza ngendwange emhlophe bese kuba u1 rand 2 rand 5 rand le mali ekhanyayo ebese sikuthethe ufase ifindo bese sikuthethe le findo masofase kule mali le ibeke iphinza ini ngalo sekuyimfihlo masofika kimi le sekuthethe lo naloku kwenza nje lo naloku kwenza but noma kanjani mina ngisho abantu abagembulayo basebenzisa le yanto le ukuvala la imfihlo nje yakho imfihlo ngisho mina umuntu othi hey mina ngiyafuna into zami zenze ngiyangidingi ngihlupheke ngendlela esimanga angisazi ngithathele ngenzani ngiyamtshela mina isikole semoto sazivala sazivala mani imoto mayikweleta imoto mayikweleta sayivala sithi no asiphele isikole siphela imoto mayisingma errors ngiyivala yonke le nto mina ngithi mina imoto ima areas phatha lawo maphepha lawo nje ucela amaphepha uthi kweleta malini uze nawo la angifuni lokusho lena le uze nawo la uzovuka angisifuni mina isikweleta sokuthi ukwelete insango wayiboleka ngifuna into enephepha mina into serious hayi waboleka imali yensango wazothi uyobhema insango maye lo muntu yamkodwa angifuni into ngithenga itruck sengiyakweleta ibhasi ngithenga ibhasi nginomuzi soyadliwa manje letha amaphepha wesikweletu ngifuna amaphepha mina wesikweletu ufike nawo bese sayenza lento la konke nje uyifuza ukubamba lemfihlo ungayikhiphi amadoda emfihlo lamadoda omkhathi lawa amadoda engikwazi ukwathumela ngihlelela ngikwathumela afike ngomoya babuye bangitshele ukuthi yini inkinga yakho usuka pho wakuphi kwenze njani ukuthethe uzolobona obani amadoda afikile mina ngazi ukungena kwakhulele ngithatha ukubeka ngaphandle ngingene endlini ngihamba la madoda ngibeke ngaphandle ngingene ngithatha yonke into uvuka ngaphandle hayi mkhulu ngeke asiye lo msanga la uthi usukushise lokwempisa hayi mselebisi ayimncane kakhulu umncane kakhulu mncane kakhulu ngangishisa mina uzongithola ngibhekile uzongithola nje ngibhekile ngilindile uthi ngilele ngivuke futhi hayi mkhulu ngeke khehla khambi nje kakhulu kanje kakhulu akudlala noma mkhulu kanje kakhulu noma ngathiwa asafuneki bayazivimba nasemezweni angaphandle ikhona lento la ekhaya sina sayithatha kusanda isikhathi ikhona basuka bona le bazofuna yona maye lento oba sayibamba lento sayibambe sisa sabamba umthetho oba sasingafuni ukubuyela emuva umzimba sabuthola silanda lento kwakunzima kakhulu akubanga lula hayi mkhulu kwagubhuda imoto endleleni kwagubhuda imoto endleleni sathi into bela lutho sayithola ekhaya mkhulu njoba sisebenza lo msebenzi onamandla lento lena sithina siya esigodlweni eGoli asithola ngeGoli uma sathuswe iloko abasesibhedlela sesibuyele emakhaya sozama ukulungisa izinto sithola khona ekhaya lento ifuna ekhaya ifuna la kuphahlele khona ifuna la kunomsamo khona ihlangana nezidalwa phela lento hayi ukuthi iphambane nesidalwa ifibuye wala ekhaya ayizukuba inkinga no ayiphambane nesidalwa ayilimaza umsamo ifika ibe hayi wala ekhaya njengelunga lomndeni njengelunga lomndeni mkhulu futhi hayi lento ayilali mkhulu ukuthi uzolala nawe ngeke ngizuthinta into yamathambo uthi indoda enkulu ngiyabili kodwa usebenza ngethambo layo besinojuluka mkhulu uwasebenza ujuluka wasebenza ekhehla edala lele hayi ekhehla edala besinojuluka khehla la sisebenza kakhulu
la sebenza kakhulu mina nginemoto mina bathi Golf 7 engakaze ngayithenga ngaphiwa yona yebo ke ngicajuluka indoda yathi ayingeke mkhulu manje right lokhu mangazayo nawo yidli le mali ifina umngozi na ulandele ngathi akunake ungaletha lento leya mkhulu ithe mase iphela amandla seyihamba yabe siyahlala phansi yathola thi tu ujuluka ubuyela la omlandeko ukuthi ezosebenza noma uyahamba emhlabeni uyafa ujuluka kahle kahle uyahamba emhlabeni uyafa ubuyela la ngiphambi kwami uyafa ngibona into efile akasaphili but ubuyela la ngamlanda khona sengisala namathambo efuna ngasebenza ngokucololozela la mathambo uma kuphela amathambo lawo usuka sengasekho into esengakwazi ukuyenza nokungadlali ngawo kusuke ngasekho funa ngicololozela amathambo ngikusize ngawo usiza ngoba ujuluka senayo manje amathambo ayubethela umuzi amqinisa umuntu wenzani la mathambo amathambo omkhulu ayawuqinisa umuzi ayayiqinisa imoto ayawulanda umqebo sakwazi ukwashisa siwafaka kuegazini kodwa masiwafaka kuegazini funa sibe nezivumelano agreement because ubrisho zoba nabo wena kuzokwenzeka ukuthi mase kuphame kakhulu obrisho lokho ucelwe nawe ukuthi uma sekufika ilanga lakho lokuhamba hayi ubaza ukuthatha bona hayi ubaza ukuthatha bona mase kufika ilanga lakho lokuhamba ba sizivele sizohamba namhlabeni uthathile into uyithathanga uzohamba uma sehamba wena uNkulunkulu usakuthatha awuyi wena kuNkulunkulu awuyi kwabakini usona uyosebenza nawe uyakwenye indoda uyoba ujuluka nawe le nawe uyobizwa amadoda amawabizwa uma sifake emzimbeni into yokugcina ke leyo mkhulu uma sisathi naye singakuposela ungezowalanda ungawashisa ungenzela kufana into esikuboleka into siyagrantisa yisakuzwisa i-taste yokuzwa into but uma sesithi sikufaka lamathambo emzimbeni fike ekhaya mara cabangisisa kahle ngoba ngifuna ukusasa ukuthi senginako konke mara ungakwazela ukungikhipha ungahamba inyanga uyiceda ngeke uyikhiphe lento no ungadlala abantwana ngeke bayikhiphe lento noma ngathwana ngeke bayikhiphe isegazini ukuphuma kwalento futhi ukuhamba kwakho ngisho abantu abakwazi ukushaya ilwane impela zikhulume bokushaya zikhulume zona kodwa ukuphuma zophuma nawo because of lento sisuke seyuwe isuke seyibanjwe izidalo seyiphila kumphefumulo wawo so wakho ujuluka awundoda amadoda ukhehle lidala hayi ujuluka mkhulu ngeke khehle ngiyabheja uyakhuluma ngensebenzo lapho khona uthwalisa umuntu ngemvu mkhulu le mvu ihluka kabili iba yimvu bese kuba inkulubi le mvu lena into enamandla esuke sithatha lo mimoya yokuthula kwalemvu impilo yakho ukuthi ingasabi nomsindo yonke into yenzayo iphakama ngoba kwenzeka uphakama kodwa uvukelwa ngabantu ukuthi umuntu yakho inomsindo kuyakhuluma so uphakeme kodwa kunokukhuluma ufuna ukubuyiselwa phansi so sithi mase sisebenza sithi asikuthwalise bese sifake lemvu suke kunemimoya suke siyiletha ukuthi noma ungaba rich kanjani mara bangakuvukeli abantu bakhulumela edini obakhuluma ngeke kuphela kodwa bangasuki beze kuwe ngeke ukuthi unomfazi mara wakho umfazi ukuthethe ipheka mara uthi wamdlisa wena mawuthi wena mfazi pheka uthi wena wanipheka nini ngafela ekhaya mara uthi wamdlisa that's why sikunobuchopho esibusebenzisayo bebayo ilo imfu bese ihlahla nale mithi bese siyakhothisa siphinde sithi awuphinde na umuthi ugibele phezulu kwakhe ukuze lo mfazi noma somdlisile noma azinto zala ekhaya angakhulumi oba uzothi masakazazaza umqebo la ekhaya bese ayathulela leyo ngulube ke khehle hayi leyo sesikunika ubungcwele ngesandla iphathwa makho iJerusalem hayi iphathwa makholwa omkhulu uyaresigna usuke so resign emthini lapho so ungasafuni into engakuhlanganisa nento ethi inyanga awuphinde usebenzise umuthi awuhlangani nenyanga into ethi inyanga so inyanya yokubhubha awusamfuni umuntu othinta umuthi so sekusithi na woza nekhanda la inkulumo bese sifike sithi sithatha uhafu sithi uhafu uzojika nalo lo hafu lekhanda sothatha siyenze phambi kwakho libona liphenduka liba yilento lefa bese sithi lo muya afujika nawo phela nawo kwakho lo uhambe yophila lapha mkhulu lento engulube inamandla kakhulu because of asikho iswasho sithengayo esitolo yikho into sohlanganisa nento yeswasho nento umuthi lento wena
hayi oyingcwele kuphela wena usuphila ngale hayi yanto ngale yanto omkhulu ngale nto emkhulu uqabene nje nento ekuthiwa umthandazo uqabene nento ekuthiwa inyanga uqabene nento ekuthiwa umuntu ophatha imithi hayi mkhulu lento iyagcilaza lento lemkhulu ayikho umuntu ongasebenza kuwo awukho into yokugcina leyo into yokugcina because abantu sebagijime kakhulu sekaza akasakhulu ukuthi angageza angayenzanga speech emanzini ukuthi akukhulume akasakwazi ukuhlala nje u2 months angazange awuvakashela inyanga sengathi statement inyanga sizoke sekwakhe into yokugcina lapha but hayi mkhulu futhi uphatha imali ngesikhwama hayi engene la ewalathini esikhwameni ufuna uyibuze nayo dlala hayi adlala mkhulu liyabhubha ungani sikuvalela istatement sempilo yakho yonke ufuna ngabe uhlala uya lapho uhlala wezwa kuthiwa khona ungapho uyakhona wezwa kuthiwa khona ungapho uyakhona so sesivale lento leyo ungasakhathazeki stress siphelele into ekuthiwa ukuhlupheka noma khehla ngeke mkhulu ngeke khehla noma ngathi1 ngeke khehla la uqhamuka khona kuyathuleka ukuthi kubizwa wena eyakho into unjani ekubetheleni abafazi amadoda ahlunyezwa abafazi ya ngathi ungikupha kakhulu lezi engizazi ngqongqo ngathi ubhekene nami ngathi ungangifunda le abafazi umkhula ngeke sayibamba siyamfasa umuntu siyayifasa indoda siyamfasa umuntu wesifazane angaphumi asemdlisi thina sinendlela esiyenza ngayo ngegama lakhe nje nesibongo yebo nethambo asuke yena adlile ufuna umphakele ithambo adle bese ubuya namathambo akhe bese uthi uyochitha wena ubuye nethambo buya nento yakhe nje ayidlile yasala ubuye la bese kuyasetshenziswa hayi mkhulu ayikho into yokuthela ekudleni simshaka edliso lomoya thina alidlalele ebusuku noma ngayophalaza mkhulu athi aliphuma idliso lomoya liphila kuwo noma ngathini miyeka ahambe ekhaya ukaloku umvimbela ukuthi umama kuyomphalazisa ungaloku ukuthi umama akho khonza kuphi ogcina bamfaka ibhafa bamfaka uthini emadodeni anamabhizinisi amakhulu nabantu besifazane amanamabhizinisi amakhulu amadoda nabantu besifazane ngithi mina kukhona into engiyiphethe lento engiyiphethe uma ngabe une business sinensela imali yebo sinensela imali uma ngabe une business awavala uma ama-business akumelakho no akubonakala ukuthi indoda ikhona iba yodwa indoda esibayeni yebo akubi khona inkunzi ezintathu kube yodwa inkunzi uma una business mina ngikwenza inkunzi unqobe hayi insela imali mkhulu akuphile wena la akuphile wena la into ethi imali ayinqonqoze kuwe kuthiwa nayo bese into zenzeka kubo wena uqhokela sesicubeni wena uqhokela sesicubeni bakuthola lapha abantu babefuna mkhulu inombolo zona ke inombolo 073 1030 140 073 1030 140 ngitholakale na ku TikTok ngokhangelana eGcapheziko yebo ya ngoGcapheziko khangelana eGcapheziko kodwa mawusho manje uyathola nje uzothola mina hayi ngikhona khehla ngikhona impela ngikhona futhi angisolo futhi angixolise ngise-Roodepoort mkhulu eGoli ngisebenzela khona lapha nathi ngichaza lento le ngivula i-tuck shop yamaSulman sithengisa ama-sweet ama-ice cream nani izinto ezincane ilo zokwazi ukuthola amafutha kaGcapheziko ufike uthola insila yemali nana kodwa uma ngabe wena ufuna izinto ezinkulu esithathu sinesitolo seyimoto sama-furniture amakhulu yes ama-Mercedes lapha kusho ukuthi uzolanda izinto ezinkulu izinto zepower awungeke ufike ngathi uzothengisa into kwesitolo like buying bread it's not easy like that uzofika uhlala amalanga mhlambe 2 or 3 kodwa hayi ukuthi uzojumpa ku 3 days usaprocess usafundiswa ngalento abakenze ukubamba into ongayazi uyisebenzisa kanjani